हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय बिटिआरनि एलपि आरो इउपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन। स' लोगोफोर बिटिआरनि एलपि आरो इउपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना सिगाङाव जाखांबायमोन, नाथाय गेजेर समावहाय इलेक्शननि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय बियो पस्टपन जानानै थादोंमोन। स' लोगोफोर दिनै इलेक्शननि रिजाल्ट फोसावगोन दिनै 4 जुन 2024 एमपि इलेक्शननि रिजाल्टखौ दिनैनि थारिखआव फोसावगोन आरो दिनैनि थारिखआव फोसावखांनायनि उनावहाय एलपि आरो इउपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन बेखौ लानानै गोबां केन्डिडेटफोरनि गोसोआव मोनसे कुइसन सोमजिगासिनो दंमोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननि बे कुइसनखौ लानानैनो दाखालि 28 मेआव बिटिसिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमनानै रायज्लायहैनाय जादोंमोन आरो बिथाङा मा फोरमायदों बेखौ आं दा नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ नैबे भिडिअनि गेजेरजों। स' लोगोफोर दाखालि 28 मे खालि डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमनायजों लोगोसे ओइदिनखालि माखासे खामानिबो मावनानै फैनाय जादोंमोन। बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट आरो मावथि बिथांमोनखौ लोगो लाफानानै बिथांमोनजों थांफानाय जादोंमोन डाइरेक्टर अफिसाव आरो बिथांमोनजों थांफानानै गोबां खामानि मावनानै फैदों आरो रायज्लायनानै फैदों। दा डाइरेक्टर बिथांजों रायज्लायनायाव मा होनदों डाइरेक्टरा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। फार्स्टआवनो गिबि कुइसन सोंनाय जादोंमोन जे बिटिसिनि एलपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन एबा आपार प्राइमारिनि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन होननानै सोंदोंमोन। ओमफ्राय डाइरेक्टर बिथाङा बुंदों आफ्टार मडेल कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनावहाय, माने मडेल कड अफ कन्डाक्ट इलेक्शननि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जोबखांनायनि उनाव जाफिनगोन। ओमफ्राय आं बे समावनो फंसे बुंबावबाय, सार इलेक्शननि रिजाल्टआथ' 4 थारिखआवनो फोसावगोन, दा 4 थारिखनि सानबेसेनि उनावहाय जागोन, 10 दिन बा सप्तासे बिनि गेजेराव जागोन नामा बेबादि बुंदोंमोन। ओमफ्राय डाइरेक्टरा एक्जेक्टलि डेटखौ बुङाखै, जागोन मोनसे समाव जागोन, बिनि मोनसे नटिफिकेसन फोसावगोन, बेखौ माब्ला खालामफिननाय जागोन बेखौ सावरायनाय जाथ'वाखै, सावरायनानै बेखौ फोसावफिननाय जागोन बेबायदि बुंदों आरो। दा इलेक्शननि रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावबो बा 4 थारिख दिनैनि दिनावहाय इलेक्शननि रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावबो डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन बिनि सायाव जेबो मोनसे सिद्धान्त लानाय जायाखै। दा बिनि सायाव बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि मोनसे सावरायफिनबावगोन, सावरायफिननानैसो बिथांमोना मोनसे डेट फिक्स लागोन। डेट फिक्स लाखांनायनि उनावसो बिथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ खालामफिननाय जागोन आरो जानाखि आद्रा डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामबावनांगौ दङ बिथांमोनखौ खालामगोन। दा बिथांनि बुंनाय मथेब्ला बेबायदि बिथाङा बुंदों। दा बिनि उनावहाय जोङो बैदिनखालिनो माखासे खामानि मावबावदों। बे खामानिया जाहैबाय आरटिआइ रिपर्ट। बे आरटिआइ रिपर्टआव माखासे कुइसन बिनाय जादोंमोन, कुइसननि रिप्लाइखौ बिनाय जादोंमोन। गिबि कुइसनानो बेनोमोन जे 1216 पस्टनि जानाखि एसआइउ सेंक्सन नाम्बार, बे एसआइउ सेंक्सन नाम्बार हिसाबै बे 1216 पस्टआ बबे इयाराव पस्टआ भेकेन्ट जानाय पस्ट बिनि डाटाखौ होनांगौ। आरो बे 1216 पस्टआव सोर मास्टार रिटायार जानायनि पस्ट आरो सोर मास्टारा प्रमोसन जानानै लांदां जानाय पस्ट आरो सोर मास्टारा एक्सपायार माने थैखांनायनि उनावहाय लांदां जानाय पस्ट, बेनि गासिबो डिटेल्सखौ होजोबनांगौ, बे मोनसे दंमोन। ओमफ्राय 3 नाम्बारावहाय दंमोन 1216 पस्टआ बबे ब्लकनि बबे डिस्ट्रिक्टनि एबा बबे क्लास्टारनि बियो सेंक्सन जानाय पस्ट, बेनि मोनसे डाटाखौ सिरियाल वाइसै होनांगौ होननानै बेखौ बिनाय जादोंमोन। नाथाय गासिबो डकुमेन्ट्सफ्रा रेडि जाजोब्बाय। बेखौ आरटिआइखौ मारिनाय जादोंमोन बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसाव मारिनाय जादोंमोन। सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय बियो डाइरेक्टर अफिसाव थांबाय। डाइरेक्टर अफिसाव थांनायनि उनावहाय डाइरेक्टरनाव बे फाइला जमा दंसै। ओमफ्राय ओइदिनखालि थांनानै बिहैनायाव मोनसे ओरैबायदि खोथा बुंदों जे जानाखि आरटिआइ रिपर्ट, बे आरटिआइ रिपर्टआ गासिबो रेडि जाजोबखाबाय, बिथांमोना होनांसिगौल'। ओमफ्राय जोङो जानाखि रिसिप्ट कपि लानाय दंमोन मोनसे, बे रिसिप्ट कपि लानायखौ लानानै बिहैदोंमोन। जों मोनसे आरटिआइ मारिदोंमोन, 30 जानुवारियावनो मारिदों बे आरटिआइखौ। दिनैसिमहालागै गोबाव सम जाबाय, मास मोनसेनि गेजेरावनो आरटिआइ रिपर्टखौ होनांगौ, नाथाय दिनैसिमबो होआखै।
ओमफ्राय जोङो रिसिप्ट कपिखौ देखायबाय रिसिप्ट कपिखौ देखायनायाव बिथांमोना नायबाय दा रिसिप्ट कपिखौ बिथांमोना जेरक्स खालामनानै लाखिबाय जेरक्स खालामनानै लाखिनायनि उनावहाय बे जेरक्स कपिखौ लानानै बिथांमोना सावरायबाय सावरायनायनि उनावहाय मा बुंफैखो बिसोरो नैबे जोंनि जानाखि रिसिप्ट कपि आरटि माने रिसिप्ट कपि मोनसे अफिस कपि थायो मोनसे जों लाफायो रिसिप्ट कपि बेखौ ओमफ्राय दाना मा होनखो जोंनि बे आरटिआइ खालामनाय कपियावहाय नोंथांमोना एड्रेस लिराखै बबे एड्रेसाव बे आरटिआइ कपिखौ हरनांगौ ओंखायनो नोंथांमोना बे आरटिआइ मारिनाया जायाखै नोंथांमोना रिटार्न मोनसे आरटिआइ मारिफिनबाव बेबायदि जाबाय आरो नाथाय जानाखि बे रिसिप्ट कपि बे रिसिप्ट कपिखौ जोंसो लानाय बेवहाय जोङो जेबो एड्रेस लिरनानै लायाखै नाथाय जेब्ला अफिस कपि जमा होनाय जादों बे अफिस कपियावहाय गासिबो फुल एड्रेस लिरनानै दंजोबो ओमफ्राय गावसिनि अफिस कपिखौबो चेक खालामबाय जोङो फाइलखौ दिहुननानै ओमफ्राय बे अफिस कपियाव नायबाय बा एड्रेस लिरनानै दंजोबो अब्ला जोंखौ माने एड्रेस होफायाखै होननानै मानो बुंखो रिसिप्ट कपियाथ' जोंनिसो बेवहायथ' जेबो एड्रेस लिराबो जायो जों बे रिसिप्ट कपि हिसाबै जों चेकसो खालामफैगोन जोंनि आरटिआइ जादोंना जायाखै रेडि ओमफ्राय दा बिथांमोना जानाखि बे आरटिआइ मारिनाय बाहायथ' एड्रेसफोर लिरनाय दंजोबो अब्ला बिथांमोना मा बुंफिनखो नोंथांमोननि बे आरटिआइ होनायखौ जों डिपार्टमेन्टेलि सावरायनानै हल्ड खालामनानै दोनथ'दों दा बेखौ आरटिआइखौ नोंथांमोननो हरथ'नो थिनाखै एसे हल्ड खालामनानै दोननो थिनदों बेबायदि जाबाय थाङै थुङै फार्स्टआव खोथाया बुंदोंमोन नोंथांमोननि आरटिआइ मारिनाया रं जाबाय आरटिआइ मारिनाया जायाखै गोदान फाइल खालामफिन ओमफ्राय उनावहाय जोङो अफिस कपिखौ नागिरनानै मोनबाय नागिरखांनानै मोनखांनायनि उनावहाय बिथांमोना मा बुंखो नोंथांमोननि बे आरटिआइ कपि मारिनायखौ बा आरटिआइ मारिनायखौ डिपार्टमेन्टेलि सावरायनानै हल्ड खालामनानै दोननाय जादों बेखौ हरथ'नो थिनाखै बेबायदि जाबाय दा नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बिटिसिनि जानाखि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव आरटिआइ मारिनायनि माखासे खोथाफोरखौ आरो एलपि आरो इउपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन बेनिखौ खोथाखौबो नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय दा लोगोफोर फैगौ जानाखि 6 जुनाव बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएसन आरो 1999नि केन्डिडेटफोरनि जानाखि गुवाहाटि हाइकर्टआव केस सोलिनानै दङ बे केस जानायनि मोनसे हियारिं जागोन आरो बे हियारिंआवहाय मा जागोन जे बेखौ दा जों बुंनो हाथ'वा आसा खालामो बे हियारिंआ मोजाङैनो जागोन आरो नोंथांमोनाबो बे हियारिंनि भिडिअखौ नोंथांमोनाबो खोनासंनानै लाबानो जाबाय फैगौ दिनै 4 तारिख गाबोन 5 तारिख समफोर 6 तारिख समफोरनो बे हियारिंआ जागोन नोंथांमोना बे हियारिंखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ नोंथांमोननो जानाखि डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि कुइसन सोंहरबाय थानाय बेनि सायाव इनफरमेसनखौ होबाय आरो आरटिआइ रिपर्टनि जानाखि माखासे भिट'रिया खोथा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक ইউ हेलो बंधुসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ওয়েলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে বিটিআৰৰ এলপি আৰু ইউপি টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব চ' বন্ধুসকল সেইটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটোকে লৈ যে বিটিচিৰ এবা বিটিআৰৰ এলপি আৰু ইউপি টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব এইটো বহুতজনে কুৱেশ্যনটো কৰি আছিলে চ' আপোনালোকৰ এইটো কুৱেশ্যনটোকে লৈ 28 মেয়ত 28 তাৰিখ মেয়ত বিটিচি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰা হৈছিলে ইয়াতে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্ট আৰু কিছুমান দলীয় কৰ্মীও আছিলে তেখেতসকলক লৈ ময়ো গৈছোঁ একেলগে হয় তাতে কয় ডাইৰেক্টৰ ছাৰক মিট কৰা হৈছে তাৰপিছত ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে চ' আলোচনা কৰা ডাইৰেক্টৰক এটা কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছিলে যে বিটিচিত এলপি আৰু ইউপি টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব ছাৰে কৈছে যে ইলেকশ্যনৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট শেষ হোৱাৰ পিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব এই কথাটো কৈছিলে তাৰপিছত আকৌ মই গৈছিলোঁ ইয়াতে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টটো 4 তাৰিখত ওলাব 4 জুনতে ওলাব তেনেহ'লে 4 তাৰিখৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ 10 দিন বা এসপ্তাহৰ ভিতৰত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব নেকি সেইটো কৈছিলোঁ চ' ডাইৰেক্টৰ ছাৰে এইটো একজেক্টলি ডেটটো কোৱা নাই যে এইটো বিষয়ত এটা আলোচনা কৰা হ'ব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব কেতিয়া এইটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হ'ব আকৌ এইটো কৈছে চ' এতিয়া কনফাৰ্ম হোৱা নাই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব কিন্তু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো 4 তাৰিখত
ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট বা আজিৰ তাৰিখত ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত এইটো কোড অফ কণ্ডাক্টটো শেষ হৈ যাব সো এতিয়া আজিৰ তাৰিখত যোনটো ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ওলাব ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পৰে ইলেকশ্যনৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো শেষ হ'ব তেনেহ'লে শেষ হোৱাৰ পাছত কেইদিন আৰু ৰখিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এইটো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক থাকিল যে ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ এইটো এক্সাক্টলি ডেটটো দিয়া নাই কেতিয়া হ'ব সো ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো শেষ হোৱাৰ পিছত যিটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এইটো হ'ব লাগে বা এসপ্তাহ বা 10 দিনৰ ভিতৰতে এইটো হ'ব লাগে এইটো আমাৰ এটা অনুভৱ তাৰপিছত আমি এটা কাম কৰি আছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফিচত গৈ কাম এইটো হয় যে এটা RTI কপি মাৰা হৈছিলে RTI আৰু এই RTIটো হৈছে যোনটো আমাৰ LP আৰু UP টেডৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হৈছে এইটো হ'ল টোটেল পোষ্ট 1216 এইটো SIU চেংচন নাম্বাৰটো আমি চালে গম পাওঁ এই 1216 যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাইছে বা এই 1216 পোষ্ট এই 1216 পোষ্টটো কোন তাৰিখত বা কোনটো ইয়াৰত সেইটো পোষ্টটো খালী হোৱা পোষ্ট এই পোষ্টটো খালী হয় এইটো চেংচন হৈছে বা এই পোষ্ট 1216 পোষ্টটো কোন টিচাৰ কেতিয়া ৰিটায়াৰ হৈছিলে আৰু ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছত এইটো পোষ্টটো কেতিয়া খালী হ'লে আৰু কোনটো টিচাৰে প্ৰমোশ্যন হয় এইটো পোষ্টটো খালী থাকিলে বা কোনটো টিচাৰে এইটো এক্সপায়াৰ হয় এইটো পোষ্টটো খালী হৈছে এইটো গোটেইকেইটা ডাটাটো দিবৰ কাৰণে এইটো RTIটো মাৰা হৈছিলে নম্বৰ 1 কুৱেশ্যনত তাৰপিছত সেকেন্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনত এইটো আছিল যে 1216 পোষ্টটো কোন ব্লগৰ কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ সেইটো পোষ্টটো খালী হোৱা পদ সেইটো এনসাৰটো দিব লাগে বা এইটো RTI ৰিপৰ্টৰ সেইটো দিব লাগে সেইটো কুৱেশ্যনটো মাৰা হৈছিলে কিন্তু ইয়াতে কি হ'লে এটা কথা সেইটো হ'ল আমি যোনটো RTI কপিটো মাৰিছিলোঁ সেই RTI কপিটো আমাৰ লগত এটা ৰিচিভ কপি আছিলে আৰু এটা অফিচ কপি থাকে এটা হ'ল অফিচ কপি এটা হ'ল ৰিচিভ কপি যোনটো মানে অফিচ কপিত আমি জমা দি আইছো সেইটো কপি আমাৰ লগত থাকে ইয়াতে গতিকেটা ডিটেইলছটো লিখি দিয়া হয় অফিচ কপিত আৰু যোনটো ৰিচিভ কপি ইয়াতে যোনটো অফিচত সাবমিট কৰা হৈছে ৰিচিভ কৰিছে ইয়াতে ৰিচিভ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি দিয়ে সেইটো আমি যোনটো দিছিলে অফিচৰ পৰা সেইটো আমি ৰাখিছো আৰু RTI কপিটো মাৰিছো আমি BTC সেক্ৰেটাৰিয়েট অফিচত মাৰিছিলো BTC সেক্ৰেটাৰিয়েট অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্টৰ অফিচত ফাইলটো জমা গৈছে আমি RTIটো মাৰিছো 30 জানুৱাৰীতে মাৰিছো 30 জানুৱাৰী এই 30 জানুৱাৰী মাৰাৰ পিছত বহুত দিন হৈছে আমি 28 তাৰিখত গৈছো 28 মেত গৈছো 28 মেত যাই এইটো RTI কপিটো আমি হুদিছো যে 1216 যোনটো SIU চেংচন আহিছে এডভাৰটাইজমেন্ট হৈছে ইয়াত RTIটো মাৰা হৈছিলে আৰু এইটো হ'ল ৰিচিভ কপি আৰু আমাৰ এইটো ৰিচিভ কপিটোকে লৈ ডাইৰেক্টৰ অফিচত এজন মানে সাৰে এইটো জেৰক্স কৰি ৰাখি তেখেতে মানে এই কপিটোকে লৈ তেখেতসকলে আলোচনা কৰিলে ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলে না কাৰ লগত আলোচনা কৰিলে এইটো নাজানো তেখেতে আলোচনা কৰাৰ পাছত তেখেতে আহি আমাক ক'লে যে আপোনালোকৰ যোনটো RTIটো মাৰিছে সেই RTI মাৰাটো আপোনালোকৰ মিষ্টেক হৈছে আপোনালোকে আকৌ এটা RTI মাৰিব লাগিব তাৰপিছত কিহৰ কাৰণে মাৰিব লাগিব এইটো কুৱেশ্যনটো কৰিলো আপোনালোকে ইয়াতে এড্ৰেছটোৱে লিখা নাই আপোনালোকে যে RTI ৰিপৰ্টটো কোন এড্ৰেছত দিব সেইটো কুৱেশ্যনটো কৰিলে তাৰপিছত যোনটো ৰিচিভ কপি সেইটোতো আমাৰহে কপি হয় এইটো আমি ক'লো আপোনালোকৰ যোনটো RTI অফিচ কপিটো সাবমিট দিয়া হৈছে ইয়াতেতো গোটেইকেইটা এড্ৰেছটো লিখা হৈছে এই অফিচ যোনটো ৰিচিভ কপিটো আমাৰ লগত থাকিব এইটো আপোনালোকৰ এইটো কপি নহয় যোনটো অফিচ কপি হয় ইয়াতেতো গোটেইকেইটা এড্ৰেছটো লিখা আছে তাৰপিছত ক'লো আপোনালোকে অফিচ কপিটো চেক কৰক ক'লো তেখেতসকলে তাৰপিছত অফিচ কপিটো এটা ফাইলৰ পৰা ওলাই আনি তেখেতসকলে দেখিলে ইয়াতেতো অফিচ কপিটো গোটেইকেইটা আছে লিখা আছে এড্ৰেছবিলাক সব লিখা আছে সো তেনেহ'লে কিহৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণকে আৰু RTIটো মাৰিব লগা ক'লে সেইটো কুৱেশ্যনটো কৰিলোঁ তাৰপিছত তেখেতসকলে কি ক'লে কথাটো চেঞ্জ কৰি তেখেতসকলে ক'লে যে আপোনালোকৰ এইটো RTI কপিটো বা RTIটো ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আলোচনা কৰি এইটো হল্ড কৰিবৰ কাৰণে কৈছে এইটো RTI কপিটো বা RTI মাৰা ফুল কপিটো আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে বৰ্তমান মানা কৰিছে
কেইদিনমান আপোনালোকে ৰখিব লাগিব সেইটো ক'লে সো এতিয়া আমি ভাবিলো আমাক যে যোনটো আৰটিআই মাৰছে মাৰা কপি যোনটো ৰিসিভ কপিটোকে লৈ তেখেতসকলে যে কৈছে আপোনালোকৰ আৰটিআই মাৰাটো মিষ্টেক হৈছে মাৰা হোৱা নাই এটো যে কৈলে তাৰ পিছত তেখেতসকলে পিছত কথাটো চেঞ্জ কৰিলে অফিস কপিটো কটেকেটা এড্ৰেছটো লিখা আছে তাৰ পিছত তেখেতসকলে ক'লে আপোনালোকৰ আৰটিআইটো কেইদিনমানৰ কাৰণে হল কৰি ৰাখা হৈছে আপোনালোকৰ বৰ্তমান আৰটিআইটো দিয়া নহব এতিয়া আৰটিআইটো মাৰাৰ পাছত এটো 30 ডেজৰ ভিতৰত এটা আৰটিআই ৰিপৰ্টটো দিব লাগে এটো কিহৰ কাৰণে নিদিলে এটো এটা কুৱেশ্চন মাৰ্কটো হৈ থাকিলে যে ইয়াতে যোনটো 1216 পদ সেই 1216 পোষ্টটো হেইটোৰ মাজতে 421 যোনটো 1999 ৰ ক্যান্ডিডেট বিলাক যে দিব খুজি আছে সো ইয়াৰ কাৰণে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এটা কেছ চলি আছে সো হেইটোৰ কাৰণৰ কাৰণে হেইটো আৰটিআই কপিটো নিদিলে নেকি হেইটো এটা কুৱেশ্চন মাৰ্কটো হৈ থাকিলে সো এতিয়া আমাৰ 6 তাৰিখ 6 জুনত এটা গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত BTR Primary TET Qualify Association আৰু 1999 ৰ ক্যান্ডিডেটৰ মাজত এটা হিয়াৰিং হ'ব গৈ আছে আগতো হৈছে আকৌ এবাৰ 6 তাৰিখত হ'ব আজি 4 কালি 5 পৰহৰ দিনা এইটো হিয়াৰিংটো হ'ব আশা কৰোঁ এইটো হিয়াৰিংৰ BTR Primary TET Qualify Association 100% জিকি যাব সো এইখিনি আছিল আপোনালোকক ইনফৰমেশনটো দিলো BTC LP আৰু UP টেটৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন আকৌ কিতিয়া হ'ব ডাইৰেক্টৰ সাৰে কোৱেশ্চনটো কৰা কি ক'লে আৰটিআই ৰিপৰ্টৰ বিষয়ত আপোনালোকক ক'লো আৰু আহিব লগা যোনটো হিয়াৰিং 6 তাৰিখত হিয়াৰিং এই হিয়াৰিংত আশা কৰোঁ সকলো ভালে হ'ব BTR Primary TET Qualify Association এটো আশা কৰিলো আপোনালোকৰ এটো আশা কৰিলে হল সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিওটো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে হেতু চেনেলত নতুন কে আছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ প্ৰেজেন্ট